Mayambo Krumsari don't imperial impact news ni a Raj Nongthombam Manung Hutna hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Taram Hokchiri Hayeng January ki tarik tara thread nomising numit kuigi Kakching Kulen Ibudhau Kamlang ba Lakewal the Panto Kadoriba SS Manifa Award 2016 natraga Mangarak Super SS Manifa Award 2015 asiga mari lenana Manipur film industry na thengnariba or Manipur filmmakers in number na thengnariba natraga actors and technician thengnariba kudong chata basing mayams awan wai sige matang ta kanan nigutung tanga si Impact News ki studio the lengsen rodi virasi joining us tonight on Manung Hutna Film Forum Manipur gi president chairperson oibiriba ko gi oja Surjakanta ni hamata oja Surjakanta butaranok cheri welcome to the show appreciate your joining also joining us Cine Artists and Technicians Association CATA hain zukhangnaba CATA gi kogi president oibiriba kogi oja Bangka Sharma oja Bangka busu taramnok cheri welcome to the show appreciate your joining too ado oja ahan ba question si ai oja Surjakanta dagi dum hojjar gi oja hayang pangto kodoriba kogi Sahitya Seva Samiti Manipur amati Film Forum Manipur na pullaga kusam narga siliba SS Manifa haina khangri award mangarak suba oja masigi oiba highlight haitare masi mangarak suba sita mamagi mari raktagi handaki mangarak suba edition asena award function asena kari kari da ahen ba natraga kari kari da anouba Manipur gi miyam uba phangani SS Manifa ai Sahitya Seva Samiti Manipur Film Award sida anouba ai miyam na phangadri amosung film gi chelja chogri mayam na phangadri award si mamangi sehide leramba award tagi handate hangalai si negative roles okay negative roles ki on negative roles haibdi akhoi gi not only men female and male si like female yarpa female da ayeng dagi award anouba ma okay female ki tungan oider oja male tungan oider male and female ani makki tongan na category si award lere adagi mamang sehida lifetime achievement laroi lifetime achievement film gi hadakna muk hakal isi lifetime achievement in the dance aba anobam kha dance idi khoi gi laire chumne gi hauja goi saba khatana te pung them khatana te dance aba sigi fraternity de leiba award sima ino no ba ma hayeng digi uko pangbi da gane si Sahitya Seva Samiti Manipur Kakching Manipur State Award ai basida yamna nuksiba mana ai kitang matam no ai biusa ya tawri basi government gi mating siki ma yawbanate si Sahitya da ngaujara ba Sahitya Seva Samiti Kakching ina matama da Kakching wala masi ngasi di state level oire Sahitya Seva Samiti Manipur Kakching sida dona maya mam topira dona si ipal de game te yawti Kakching degi maximum Kakching degi sumnagi awasi laiba chahi dugi film award nangnaba momento ma sabagi paisa su ade case award nataba fixed deposit bank ta okay haidi mas dona je sira bauda tung koina leuna ba adada pansi bank ta deposit aina sahi magi laiba festival haidi state government abo sahi gi oina tongam dribo si adu Sahitya Seva Samiti Manipur Kakching da tawre isi age wise sahi gi oina 2012 tagi horapane 12 13 14 15 tawre yeba hojik 2015 gi 1st January dagi na 31st December 15 baugi manungda sechalo gi film do adugi film dugi kainone festival ne tawre adu award distribution sina yendun sina hoji akhoi gi 17 January hai si karigi no matamda national award abangu khak directorate of film festival of India ina India government sili hojik si adu nangna okay masi ki state award tagi di government no oiro natraga organization no oiro amakha award phagapa film ama isi masi matung ji taklau illakwa matamda national award ta kaida ade jury me amang phamdure mani matlab si film ji karino Manipur film kai dagi Manipur dagi haina yeng matamda kari mai matung ni le matamda Sahitya Seva Samiti Kakching Manipuri Film Award
अब अमुक यारा गति एनी कैटेगरी वचनो बेस्ट फिल्म वचनो डायरेक्टर वचनो एनी इंडिविजुअल अवार्ड वचनो अदु एनी अवार्ड इज द खने मसी पृथ्वी की लॉन्च ने मसी मणिपुर गवर्नमेंट मसी यू उदोगुम तो ओके गवर्नमेंट की साइड की यू इनिशिएटिव से अवार्ड वाले तो मतंग से ओजा पंखा दस लाख ओजा है कोई इसको मको ये मनी एसएस मनी फागी मंगा रख सुबदी हो रहा है गवर्नमेंट की साइड की इनिशिएटिव भी लेते जो ओजा सुजकांत जो ताकपिरी अतो हाई बा कोई अवार्ड फंक्शन सेरेमोनी से ना मणिपुर की कोई टेक्नीशियन सिंह अमदी आर्टिस्ट सिंह तक याम यामना क्या कहता है कोई मोटिवेशन तवेन खन भी बगिया तो मरुना टेक्नीशियन से दमकतदी एडिक्वेटली कोई कैटेगरी सिंह अवार्ड सिंह दिले बिरबरा मसी दिखरंग वालिन खन बिब्रा करी मियंग लेबियोजा टेक्निकल की मतंगददी खितंग दी वाली अखोई से मरुइना लीलादा चेन सोंगजरिबा बिहाइंड स्क्रीन लेबा सी मयाम गिदी ऑलमोस्ट 100 की फेस्टिवल मनिफागी सिददी फनयामना अखोई सुजकांतन जो हाइरे फनयामना हापली ओके अदु आइना नुमाइजरिबदी स्टेट गवर्नमेंट ना मसीदा सिंबीदना स्टेट अखोई इम्फाल दा ऑडिटोरियम फजबदा तौरिबा फेस्टिवल सिगा अखोई कक्चिंग द तौरिबा फेस्टिवल सिगा स्टैंडर्ड से कक्चिंग के असुगी मतिक वांगरे मफम दुगी मियोइ सिंगजिगी कथोपा आर्ट अमदी फिल्म दा साहित्य दा मसे आई तै लेरिबा डिस्ट्रिक्ट मयाम दगे दि एक्सेप्ट कक्चिंग गी ममांग थाबिन बदे लेगी दो मानते ने अदा अखोइ दि यामना पुंगिंग नुंसीजे ताम खरब लमदम हाइबदि यामना तामबगी वाफम दि नत्रे खरा लाभ खरब लमदम सिदा फिल्म गी इहोदा कन मई असोंदि की सुकट पिरे इसे अखोइ इम्फाल लेजेबा अखोइ चोंगजरिबा खरदि यामना पुंगिंदा अखोइ सिरोइ नारोइदबगुम्बा फिल्म जे हेना चाखलकदोब मानबा अदुगुम्बगी इनोट अमदि मनिफाना पिबिदब नति अदुबो ख्वाइदि लुरिबदि स्टेट गवर्नमेंट करिगिनो अखोइनि मसिदे सोनथरिसे मसे अखोइ करि तौबिबम थोइ हाइबसे मसी आइदि खन्दाहनिंगी फिल्म एबे पोसी अखोइगी जेनेरेशन दा तोखरासि मियोइबा हाइबसिना यूनिवर्सिटी लेरिबा मके फिल्म हाइबा पोसी मांग सुnya याररोइ ngasi agi phalang theli photo se a kind of masi film amane aina namudi ba still khangde mobile da khangde tawri sing je film ga akoi mari leina ba ngaktani film haira ga entertainment akoi na cinema hall da uba khaktu ngakta lor ga demo lan gani aina obama masa khangi je obama na leng ba chung ba masa khangi bi se only television gi mating na khangmani masi kind of film aduna akoi na masi yam tarai na uba su lan gani aduga masi sawhal da ba su akoi gi khwaidi gi pangje ba oi gani akoi खुदा खुराइद थांजौना यानसिनजबुम थोकनी मसे अखोइ मांजिन थाननाबा अहेन बजेट हापीरगा अखोइ मयाम जे थगु पिबा तारगदि ngasi अखोइ मसिदा सुजगानजन हाइबिग्रे मसिदे एम्प्लॉय तौरबा मी चामा चाद्रुक से मोर देन लाख 2 लाख 3 लाख तौबु याय मणिपुरदा मनि चाबे मादसगे अखोइ एम्प्लॉय तौरबा चामा चाद्रुक नते को more than 6000 होजिक से currently see होजिक Manipur cinema industry pikraba the digital films industry hai tare Cine PC more than 6000 family madu ju thada nati adu aina hajiridi more than 1 lakh to yai more than 2 lakhs to yai akoi bollywood ti kokta amadi mitta akoi gi makhui yam nungai ba life sigi paisa tan ba lambi da chokot gi lambi da yam na koi inu da masum pi na leire ba why Manipur kai wali art and culture ki matang da akhoi gi matik chaba artist leina niyom ta na puthok pi ge dongni kariyo bui akhoi niyom ta na puthok te haitiraga na haitire na tumina legi dongni ahiba kaura ga masi aina to se chumbra masi treatment se chumbra lanbra je akhoi tanara ga akhoi nungsinara ga hairi ba potu gi result to mapan thoki ba matam da akhoi soidana mana phangana natadna aina makhang ai nang na chumme aina marale na sumchana ma to leiraga di अखोई फिल्म इंडस्ट्री मुलकनी अदुना अदु यावदबा अदुगी पुक्चेल चेंदबा मियोय कक्सिंग द लेरिबा सिंगजिनी ngasi langkhalakdana supersi tawreis okay kena ba thamdana kaksing music sena kathokpa magal hoina yam hengre kathokpa jam hengre atop district sing yang no matam da mangjin thani kanam leite have adu tang sida kidan controversial ti obi adu adu gi site to touch taw dabida kogi chingkhu khunau da kogi film institute ama साबगी वाफम लाख मतदा चिंखु खनबगी मिसिंग नदि चिंखु नदि है तरकुन राकम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की मनु चना लेबा मिसिंग नदि मफम सिदा साबिगनु कोई चई खुदिंग लो उनरी मफम ने कोई या मरो मफम ने हाइरी अदु मतंग सवाइसिदा कोई कक्चिंग खुनौ कक्चिंग लोम दरि यामना थवा यौरे आर्ट किलमदा सोन साइट गुम बा साबि तारगदि कक्चिंग की मिने हेना हाइरी फुजिक्सो दुम केम साबित्रगा सु फिल्म का हेना सगतपा लमम ओइरी असोंदा साबिरगदि हेना
ꯐꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯈꯜ ꯂꯩꯕꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯥꯖꯅ ꯃꯁꯤ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯃꯥꯃꯅ ꯈꯨꯝꯕ ꯄꯇꯤꯛ ꯆꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯍꯛꯊꯦꯡꯅ ꯑꯩ ꯊꯦꯡꯅꯖꯩ ओके ओके मसी आई हाइजगे फिल्म सिटी गुम्बा फिल्म इंस्टीट्यूट गुम्बा मखा आई लेके दे साब के है बसे आई पॉप को मही यालब लकाई दी मही यालब ने अदे दे याद्री बसे वेरी करप्टेड ओके लकाई ने लौजगने हालदी मणिपुर गवर्नमेंट आई यंगी बस चिंखुदा हौजी यंगी व लमजी काना गुम्बा प्राइवेट काना गुम्बा तकी मागी पतादा इंग्लैंड सोक्ते अदो बोजा मतंग सिदा खोगी लबुक कंदब यादी हाइबगी याम जुब खोगी लबुक लबुक सोक मालेम से ना फना यामना चाखलगसु लाइक लेसु हाइब टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी याम वांग तारगसु अल्टीमेटली अखोने चा दोरिसी चेंग चागनी ऑर्गेनिक फूड सिंग से कोई रबर चाब यारो प्लास्टिक चाब यारो हाइरे बोलबु सिंग से माहन तारगदी कोई यूनिवर्सिटी मणिपुर की यस यस मसी मणिपुर की बिजनेस है याम नो नंगे एनजीओ खरा ले मणिपुर एनजीओ आई अलू थारी आई मयांग दोन थारी आई योंगसक थारी बा कदर फदर की एनजीओ मयाम अम ले अदो ओजा मतंग सिदा चिंखु की सिटी आई इसामक चलगा लेकाई वाकर हाइब थरोम ले इंपैक्ट न्यूज़ की मदुदा इन हाइरे चिंखु सिदा चलगा की इसागी बा केस स्टडी है तारे चलगा लेकाई म्याम सु यंग जरूर मतम दुदा लौरो पंथाई मतमनी लौसु पाजना पालगा ले हो मफम मनी याम फजबा लबुक अमनी यामना पोथोक लेबा मफम मदुदा ओजाई मो लौजे ओजा आई को सिगे अखोई की अखोई सारना मदु मैप उबिरकपुरा मैप उबिरकपुरा खुदो बिने तिनबा साइड थंगरे ओजा यस प्लीज आई यामना खंगजै फिल्म इंस्टीट्यूट अमा लिंगबा मतमदा सिंगबद तौसे बसे यामना मन खंगजै लेंदो कदागी जोय खंगे अदो तौसन लबुक कंजे हाइब वाफम सिदा लबुक सोक्ते फिल्म इंस्टीट्यूट अमा तौनबा होनबा मतमदा स्टेट गवर्नमेंट लोगिबा पॉलिसी प्रोग्राम की मतुंगिना मीगी लबुक सु सोक्तबा अदुगा आई केनो काइदबा मफम कदाइदबा येंग मतमदा आई मंगारक तरक से ओके सी अदबस आइना खुंजा सिंग वारी सान मतम मोइना तालक पम मफम दुददी लौफम हेंदोरक्तना इवन युम फावबा सोपा युम थोंग अमनि हो या होरी मसे आई चौथों राइज गे याम लाली मधु पॉलिटिक्स खरा संगी ओके पॉलिटिक्स संग हैबने अदु पॉलिटिक्स मताइरे थंबिरगा अदु अखोगी मरु ओइबा सिंगसु मांगदा थंबिरगा आई लबु कनबगी वाफम सिसु मांगदा थंबिरगा ओजा करी हैबिन मसिदा लेलिबा मणिपुर सरकार गी को पुनिंग लोसिंग वनेन बकरी गु मखरग निखिंग जगे आई लास्ट 40 इयर्स 50 इयर्स की आई एक्सपीरियंस नि बॉम्बे द करा द फिल्म स्टूडियो साइ पुणे द करा द फिल्म स्टूडियो साइ साउथ द करा द साइ आई लोइना खंगजी ओके सारिबा जगह से लौपरी उनिंगाई लेतबा एरिया पिखरबा मदु ओइबे याबा पोट नाक्तने मसे करिगिनो आई खोइना यामना चाउबा जगह आई खोइना कोब तौदु से मरम करिगिनो नखरबदा खोइ सेराउ सिंग लेदी थंगनबदसु सिंग लेदी थंगनबदसु सिंग लेदी मसे की मरक कानद्रबा वेस्टलैंड ओइरबा अमदी सिंग दसु फजरगदोबा तमदसु फजरगदोबा अदुगुंबा सिंगाइदा करिदा हुजेगी मॉडर्न टेक्नोलॉजी मयाम जे सिजिनबीरगा फिल्म स्टूडियो एनी होयर नखरबा इम्फाल की एरिया में थंबा याबा पोने अदो हाइरिबा प्रॉब्लम अमा थोरकनबा मणिपुरी प्रॉब्लम याम थोकली सुजकांतना सा हाइबिरि दुनी आइजु मुन्ना खंजे कराइदगी थोइबा प्रॉब्लम नो हाइबसे राजना जो सा हाइरा आई चलुरगा युमबो सोकने हाइबा नो अदु प्रोपेगेंडा आई खंजे यादु ओके युममदा सोक्ते अदुगा सोक्ते ना हाइबा लालिबा मीसिगी ममिंग मथा बाव अदुम हाइनबा यावे अदु फोंदोकनबा यादबा तोंनबा यादबगी तोंनदबा याने अखोइ सिदा पॉलिटिक्स हम गचंगी पॉलिसी तो मताइदा थंबिखरगा लौफम कनबगी मणिपुर ददी हुजिक लौफम दा याम कन इसागी फैक्ट्री सागनरकपा स्कूल सारकपा युम साबा याम थेंगनबिरमने उजा आई नै लाइब लंबिस दा सुम मतम अमदा अंगांगोनि दा लबोंग आथनि अदु ngasi युम मयाम सागनगिदना पुनिंग नुंसिबम फावी अस मतम से लबुक लेरमनि को हाइबा अदमाय तौदन हुजिक लेरिबा लौफम फजखरबा यामना प्रोडक्शन फरीबा लौफम असिबु हाइदि मसी महूता इंस्टीट्यूट अमा साबसिना फयना खंदोरिब्रोजा मदु तसेंगना मांगहलंब तारगदि मदु मफमदु लाले लौजनी ओके अदु मसी मतंग से इंदु थसे ओके लबुक सोक्तरगदि कशु काइदि हाइबनि सोम तारगदि मदु खितंग आइदि मसी मतंग दा आइना खंगजबैनि को खंगलगदि इवा ngangjeroi गवर्नमेंट पब्लिक की तमुद क्या खंगे सी फिल्म इंस्टीट्यूट अमा और फिल्म सिटी सी अखोई स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी नि अदो फिल्म इंस्टीट्यूट ऐसी सेंटर की वाइबा पोट थांग मियेंग अमदा लामदगी अरुणाचल द थांग अदो स्टेट गवर्नमेंट यामना पेन दबा नोंगाइतबा अदो नॉर्थ ईस्ट दा फिल्म
institute ama hai targadi right center is the Manipur khalaga leke. akoi honorable CM akoi gi okram ibobina ning banjare yamna nuksiba mi amaka Manipuri people gi Manipur masi yakbu matamda noina thiro kaidano film institute se Manipur da central government sabdagi tadana Manipur da su lingdabi ade kodak ta aiba meeting si akoi gi mangdang jeliba film maker akoi gi aga Bangka ai isa adagi mayam ama laikre masi individual nate personal nate tawba matamda akoi sum yang matamda government gi lebam leiri lensi abjou singhu da mayam na mari nei birise khangbi moi karamta aidi impact tv na kerang ne bi gre adagi paper da ke da pagre madu NGO to bono pa mana sum occupy to selaga mi khoma ga magi thagi sehi gi ma ai asu thabak tawri na bisa ta nam ne madu government gi lamni adusu kanai da Impal East West ko loi to ga Senapati district gi lam ne okay singhong amani lou sokte okay akoi khunja sing ju tongan version amani odan hapri ju tongan ba sida amani wapu se tongan wapu me am lerm ya different ai supplement some thoughts so lerm ya tongan facts so lerm ya propaganda so lerm ya adu propaganda ne ne lautar ga de loina mo propaganda oidur gibni fact ne ne lautar ga de loina mo so fact oidur gibni ani mak balance yengaga maruina Manipur gi oinadi Manipur nate kogi India की दी culture याम यामी मणिपुर की जो culture याम यामी है अदुबो मुन्ने यंगु तारगदी मणिपुर द culture अंत लेते मणिपुर द culture लेता गदी that is agriculture so agriculture is the only culture we have अदुना agriculture के lensing से माहन दबा यामना मथौक ताई but at the same time film institute अमदी यामना मथौक ताई हैबनी मणिपुर की दमकता on the no brem तलोजे के break मतुंग दा ओजाने का खाना जगदा वाप मयाम लेजरी break याम थंजर के impact निस पुमिंग तानो लेबी Welcome back. Adon ekbir basi Manung Hutna ni a 360-degree analysis of news and events with me Nongthombam. Manung Hutna tanga si khana jarmi basi hayang pangthok ka doriba kakching da pangthok ka doriba koi gi SS Manifa haina su khangna ba aduga hairi ba award si gi mangarok suba edition ni handa kisina Sahitya Seva Samiti Manipur Film Award asambeda SS Manifa haina khangna riba masida gi horaga maruina Manipur gi film fraternity da film tawjari ba singda film community se ta karma makhal gi khodong cha da ba awanuai leirib gi habigi matang da su khana jaramani break matung gi agi question se oja Surjakanta tlo lak chagi oja pugi Manipur film industry se amna pick bani picture ga su di film yam puthoi ba north east ta khwai da gi chawba industry amo probably oiri ba dugum ba lamdama mani adubu khoi Manipur gi film industry se da toina thengnari ba khodong cha da ba sing si khoi newspaper da su kai da su mayam na loina media da khangnar mu wafam ngate ne adubu ozana khoi gi film forum Manipur gi chairperson jo obiri bani na Karino tasengna akoi gi film fraternity ne thengnari khudong jadu baja kitang highlight to ras film industry aiba ponama state khudingi India da le sida kwaidigi wari banungai basi noningmam su yawi si bikraba Manipur state si film gi industry gi market si am bikre biba mafam sida amukai discipline si kidabge da Manipur da Imale bak ningba lalu rupsi ani hum poe nami kya ni satun di khangde aham popo da moi gi khubabam se film forum or film fraternity do way cinema hall adigi producer artist gokul nam lupa ke lawi film ko muda asosmita ani matam du gi waina matam du gi popo mi singida attack da way ado ita ga di saida ningi se ina Manipur da lalu basi yes government recognize to la lo me amam leire si la lo bani si na geng ne na ada geng ke poke si amla e bosi nang film number ya ro du to bu ya ro apoi gi lup na hari ba foundation de ge du pusaka ro sumba harassment me khang da id mobile gi generation hai tare sri da to si mobile ji apabo lon da sinara ga yam tina yang ra ba aduga phatta sidara ga yam tina putha ra ba Manipur na putadurisi any art and culture or any business, any education putadurisi mobile da putaduini net da putaduini pukul kyo duisi net ni mobile da ne sigi question am khalag film tawjari ba khoina public da hangning bagi poram sulak ba mobile sina kari kana piri khoida internet sina kari kana piri gen internet le tragi matam da mobile electronic matam da film speed yam yang fajai aduga Manipur da
기 토케바 필름 땅아 토파 마마시나 머니푸르기 믹스시기 쪼그리시 얌 마담 상상 뿌이 아도 노마다 세히마다 필름 혼드라마 부부토 마담시디 머니푸르기 마밍시 부글페 ingom다 퓨처 필름나 까리기노 마지 크라이디 소리도시 पाकटपुर लाख मुनबुन दुबई बाजार नंगना बसाक थोंगपा फिल्म थोंगपा कनाना थोंगली सही मोबाइल दुना इंटरनेट दुना अदेगी व्हाट्सएप ना अदेगी यूट्यूब मायाम कदोरेगे युम ममदा भरा मलौरगा काय दु लाख पर नुपा मसु इफान नुपी मलौरगा इफान नुपा मना आ कनो दी नुपी मलौरगसु भरा मलौरगा दुदा अखोइगी लैपटॉप ओम पाइरगा एता बिजनेस हता हुयाबा आइदी नेट बैंकिंग की करेगी फैसिलिटीज डिजिटल इनिशिएटिव से लाख पता कि डिजिटल इंटरवेंशन से लाख पता कि हाना सेलोडी फिल्म तक होजिक डिजिटल फिल्म दो से लखरे ओजा पंगत लाख से ओजा सिगे होंग बलाक पसिदा अखोगी ओजाना जो खरा दिता फिर ओजा सुजकांत न अदु तसेंगना करी चैलेंजेस कोई थेंगनरी अखोगी क्वालिटी प्रोडक्शन पुथोप ngamdrisi होजिक इंटरनेट एज से न ओइबदगी अखोई डिमांड से याम बदगी डिमांड तो मिट तौना होनर पदा क्वालिटी रोम द कंप्रोमाइज तौपने लो बिदो करी टेक मदु रोम द डिमांड ने हेलगा क्वालिटी लेतबने हाइबदु दे मु लांगे दो बो क्वालिटी इज अ वेरी डिफरेंट थिंग्स याना तोंगान गरबा पोनी मागदी क्वालिटी इज क्वालिटी अदुना फिल्म मा मतिक चाफ फिल्म हाइब तारे फिल्म द फजब लेते आई पॉइंट ऑफ व्यू द ओके इट्स इन एवरी फिल्म फिल्म वेनी फजे माई कॉन्सेप्ट तोंगान नमना बो गाक्तनी अदु लमदम सिगी नुसीजरबा आई पोंगफम लमदम सिगी अफब फिल्म कदाइबु कौबगे जे बाबु येंगिबा फिल्म दुबुने अफब फिल्म हाइरिस मसी करम हाइना नंगदगे नंगदोरि बाई कनानो हाइबिसिमा यामना मरु ओइ मदु करिगुंबा कैप्टन ओइगे दोरिबा नत्रगा लुचिंग बिगे दोरिबा मियो यादुना मते चादबा तारगदी अफब आर्टिस्ट लागसु सुंजो सोइदना माइथिबा नंगनी मसीगी पोसिना कोइन हाना नाइना होदोरिस अदुना फिल्म नंबर मतमदा आई कनागिदमत नंबनी आई बाबू किदमत ने नंदोरी फिल्म आई इथनदगी नती आई इमुंगी नती आई नुपी अंगांगी नती लेकागी नती मणिपुर हाइब लमदम सिगिने अदुरगदी आई करमबा मौंगदा आई वाखन खंदबा ताई मणिपुर बाबू न पामिसु कइनो मसिगुम पॉइंट चनरगा आई खोइ से डायलॉग तंगनरगा फमिनरगा ग्रुप डिस्कशन तौरगा तादमा मनंग हाइदो लाली सुमेना अखोइ असुम तौरगा चंगसिनबा तारगदी फिल्म खुदिमक लोइना मतिक चाबा फिल्म होइगनी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल जो हेना सु चकद्राइन खलिको अदुबु ngasi क्वांटिटी यामगा क्वालिटी याउदबगी मौंग उइ मसी इसिलिनाउ ngasi तौरिबे इसिलिनाउ मयामबु आइना याम कन्ना कनु तौजरुबगी वादि नते आई इसामक सुनिको अबजे अखोइ कतागी याम आइगा बंकन तपिसि यामसे आइना ngasi हाइजगरेको हाइजगरेदी आइना याम गुड प्रोडक्शन लाइक टाइटैनिक फिल्म से मसी कईमते याउते स्टोरी सी याम चुमने की जेक काइबामना रोजा बनुपी मगा लव रिलेशन ने अदो फिल्म से की मेन थीम दी कइनो टाइटैनिक को जहाज मख मय दे खाइ लुक खिबे की वारी ने बजेट दी याम फसै को अदो की बजेट तो टारगेट तौरगा अदो की मणिपुरी सिनाउ मयाम सिदी टेक्निकली आर्ट एक्टिंग दा लाइनमक से समझलगा यामना पैसा चंग नमंगमनिना समझलगसु टाइटैनिक को फिल्म हम नमदारगदी लुपा करोड़ मदि चंगे टाइटैनिक की मतंग दा इकरिबा म खतंग निंसिंग जे होगे हाइदि टाइटैनिक आई फिल्म जा कोइ सुजकांतन जो हाइको आई इसामा यंग का असुकी मदि थमोइ सोई तौरिबा वारीगी महुगदो मरकता चेलेबि इचेल मयाम अदरगी डायरेक्टर सिना मरकता हापैबा पोचै मयाम जे खलुर याम ngayaba अदुबु मकोइ हाउ टू मेक टाइटैनिक येंग मतम ददि इथन खोइदो वमु साउनिंग मरम न कई होइदिनो साउंडिंग बगी मरम से कइनो बु दमी मयाम तौरगा अखोइगी स्विमिंग पूल आई पॉइंट सिना चदे अदु टेक्निकली यामने एडवांस होइगिबो कंट्री हाइबदि अमेरिकानी ना आई हाइबदि ngamgibaduna मरम ओरगा प्लीज हॉलीवुड ना आईगी साइनाउदगी हेलिस दे सोंगाय हाइरोय खुद थाजगी तो मतमदा अपन बंग साइजरिदो मणिपुर फिल्म इंडस्ट्री द वार इज करी नोइदो आइदी हनुबा हनुबीना पान थाबगी एनिमेशन 35 मिनट्स 40 मिनट्स की फिल्म हम बुथोके तवे याम नान बतारगदी एग्जांपल कबई कयोबा याम नान इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कबई कयो बुथोय अदुगी प्रोड्यूसर दो अदुना अमोना फिल्म बुथरोय मरम दी कई गिनो दो मोन दे मनतवे
demand tanano khang di XYZ Manipur city pungai khuding gi lalo pokolina fraction ji pokolina aduna pabui kayo ba number produce the load crazy adu hauji amuk popugi folk tales and amuk putori ba kitang standard ko angora ba maso hayin lep kini madam di kaino do di male mo okay lo shala pasida aroi boina film kumaina nam ga dage habisi mayam loi khangna ramani aduna kamaina namoi dage hena ozani dege tips freely namjage no demand how not to make movies film karamna namoi dage habiki tip amani dang athu bata candidly film kari do bagi namoi da bagi che kari gumba isada namning badu di atobo wakal ni masigi posi karino paisa samba potni masi babokte anga return laktra di ai masi yadi haiba masagi mamoina na madugi wakal do hana mamang da thamakanda kari gumba khalo batar di mag film sunan namning sillo muse mawon de ithak ta irang da ai na mahakum gadi masi ai market fangane du tawran ai box office fangani kakching de yoladi thawani yoladi yamna masigumba nataba mang da dolan sabagi bhapta adum leibadagi ningba kai du khara du mayaw bra si akoigi okay ozagi saite so how not to make films film karamna semo dage habiki tips I use akoi si mapan nai da ba samudra toren gi isil si lepta ba ama oina isil thimbi ganu freedom bibio ba khoida okay Manipur si thangalak ke ba adu awa nungai to thoga ai yam ansai akoi nei na gare Manipur gi situation ni adu yam nuksira ba yam ba mama Bangka ai request ni ko nungai na loi se ba program se akoi maichak film si lyrics ni isai me am je ozani bigi bigi bangka bigi bangka ni madam lata mangesa udana mayam am to gre adida aina yam pamja ba isai mokak leijeri habi oza adi aina haijero akoi mam thaibiro wang amagi dang biro Allah masi kenu di masi ngangi da wahi amma khaktang na dum matik jaga tran habi oza habi mapal kangjei bungda 1980 da mombati thalaga ahibam samga tijenga great tonight madu da panba surni amagi wakal matam du dai script sai ire ga pibane aina kari gidam te masi ihibano ise mioi ba leiriba university da leiriba mioi ba khudimak ta loine applicable loina panjin ba ya ba mioi ba migi line te thoi ba thodo oida ba betray to ba nungai ba awa ba mayam si pullaga masi represent to ba ya ga na ai madu ki concept aina ise di ijegibni adu masi ngasi tabiri be lamdam si ki yamna phajai adu to ya da to habide aingonda di nungai je adu mapan thong di nungai ba ngamde maram di isa thagal laga isa na isa bo hajar singer na sakpadam akoigi mama na sakpiyo okay ozana hari bisai si karamna bang masi so arai benate ai masi so je punsi de sakta dana lakni iraga da lakhi bane adu masi rajga amadi Surjakanta gi mamang da tabiba Manipur divide tabiba mayam gi dam tangai phadana wahi am khaktang de hajaram gi fani wahang amagi wakhalda pokhum pige khanduna maram laina hingli bani bakha tahan biran ya mai jo wahang amagi wakalda pakum pige kalam bani on that note ngasi ko nadi manu hunagi tharam se matang sa tlosin jarge ngasi gi tharam sida oza bangka amadi oza Surjakanta leibir tona koi Manipur film gi tongan ba aspect sing awano ai am share to bigi da makta ozani pu hani ngari tan tha jok ponduk chari appreciate your joining masin ngasi gi manu hunagi tharam ngasi gi edition se karam to bigi ko khan bir pe agane koi mail id di impacttvnews@gmail.com natra koi Facebook page www.facebook.com/impacttvmanipur da join to birga comment amadi feedback tha bir pe agane. With that, this is Nongthombam signing out. See you same time, next time at prime time. Have a good night.